Көңүл буруңуздар, урматтуу Ош Жалал Абад шаарынын тургундары жана жалпы кадырлуу көрүүчүлөр. Эгер сиздер үйүңүздөрдүн көркүнө көрк коштуруп, кооз кылып, травертин фасаддарды жасатууну кааласаңыздар, фасадный фирмага кайрылыңыздар. Болгону сиздер үйүңүздөрдү көргөзөсүздөр, усталар, травертиндер, лесалар бардыгы фирманын өзүндө бар. Экранда көрүп турган кооздуу көз жоосун алган мыкты үйлөрдү дал ушул фасадный фирма кооздоп жасашкан. Сиздер да кайрылып үйүңүздөрдү кооз сапаттуу кылып жасатып алыңыздар туугандар. Биринчи KG YouTube каналынан көрүп байланыш кылып жатабыз десеңиздер, албетте дагы да болсо арзандатуулар болот. Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz Bürgön'de Akbat'a mal bazarını tartып көрсөтөбүз. Kanalımızga катталек болсоңуздар катталып, видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. 28 ноябрь 2023 жыл. Охо. Мына кочколор канчадан болду ака? Ойлармын, солуктар 11,5. Мына солуктар 11.500'дө. Мына канча болду? Bu 12.000. 12.000 сом болот. Мынаке кочкорбу? Soluk. Солукпу бул дагы? Мынаке солук 12.000 сом болду. Mana. Баланы айтып коюң башынан ака. Arzan bazar. Bazar arzan болду табы? 12.000 сомдон 11.500'ден болуптур да булар, а? Охо, арзан болуптур. Kaskanov. Биринчи KG. Мына туугандар Акбатта Бürgöндө мал базары. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга катталып болсоңуздар катталыңыздар. Мындан бияка Нокен, Жалал Абад, базар курган жана башка базарлар тынбай тартып киргизип турабыз. Мына койлор канчадан болду? 11'den oldu. Nolar 12'den mi? Мыналар 11.000 сомдон, наркылар 12.000 сомдон болду. Солуктарбы? Эки түштүү койлор дейт. Эчки канча болду? Сатылбады дейт мына эчкине. Мына козлар канчадан болду ака? Мына козлар 10.000 сомдон болуптур. Мына бука 93.000 болуптур. Мынакей туугандар Акбатта Бürgöндө мал базары. Мына ол жерде кой базары, бул жагында бука базары. Наракка жылсаңыздар жылкы базары. Канчадан болду жылкылар? 81.000 сомдон болуптур мына жылкылар. Мынакей туугандар. Мына ол жер кой базар, бука базар, наракта сануйлар. Наракта забордун нарагы жылкы базары. Акбатта Бürgöндө жылкы базары. Мына букалар канчадан болду? Bu urgaç bukalar aga. Кунажындар канчадан болду? 50'den. 50.000'den болуптур мына кунажындар. Мына букачы? 55. Мына бука 55.000 болуптур. Охо, мына чоң бука чыкты. Канча болду ака? Сатылба дейт. Канчага сурады базар? 120.000ге сураптыр. Охо, мына карагыла. 3 адам алып чыгып кетти. Канча болду дедим, мына эсме чыгып калды. Канчага сурады базар? 120га сураптыр, бирок сатылба дейт. Ал канча болду? Мына 65.000 болуптур. Улак канча болду? 3,5 oldu. 3.500 сом болуптур улак. Кой канча болду ака? 8.000 сом болуптур. Эчки канча болду? Баасын айтпады. Мына ат канча болду, тууган? Satılmadı. Сатылбады дейт. Канчага сурады базар? 62.000ге сураптыр, бирок сатылбады дейт. Торпок канча болду ака? Шофер дейт. Бу канча болду ака? 49.000 болуптур мына бука. Мына кунажың торпок канча болду? 25 oldu. 25.000 болуптур ушу торпок. 25. Мына торпок канча болду ака? Satılmadı. Канчага сурады базар? 15.000ге сурады дейт, бирок сатылбаптыр. Охо, мына жерде дагы бука келет деп го. Мына уй канча болду ака? Satılmadı. Базар канчага сурады? 93ге сурады. Торпок канча болду иним? Кой канча болду? 12.000 oldu. Мына койлор 12.000ден болуптур. Охо. Не болду мүрөк анаң? Не алганы келдиң? Bu kozları aldım. Kozlardı, kaçını aldın? 17 baş aldım.
92'den aylandılar. Birini 10 bin'e satıyorum. Birini 10 mingge sattım deydi. Ulan kozular. Biri. Toşun 9200'den boluptur da. 200'den var. 9200'den. Bular eме bu? Kozu bu. Kozu tamam. Kımbat koy. Ya. Kımbat koy. Özün cer aşağıda. Жақсы екен бірақ мына сemiz а. Мына тай қанша болды? Мына тай 65 мың болып тұр. Мына чоң бұқа келді. Бұл қанша болды әке? 78. Мына қозылар қанша болды әке? Қанша болды қозы? 7000 сом болды. Мына қой 7000 сом болды. Мына қойлар қаншадан болды әке? Bunlar 12,5'den bu. Мыналар 12. Ondan bak. Мыналар 12500'ден, нарқылар 10.000 сомнан болып тұр да? 100 som kan ben. 300 сом. 9700'ден болды ушылар. Yok 900. 9900'ден болды деңіз. Bu kaç oldu aga? 77.500 сом болып тұр. Охо, мынанда жылқылар келе жатыр ғой. Қаншадан болды жылқылар? Мына жылқылар 80.000 сомнан болып тұр. Охо. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка Нокен, Жалал-Абад, Базар Коргон жана башка базарлар тынбай тартып киргизип турабыз. Мына бу канча болду ага? Канча болду буга? 65 мың болып тұр. Мұны қозы қанша болды ға? 7500 сом болып тұр шу қозы. Мұны қой қанша болды туған? Satılmadı. Қаншаға сұрады базар? 10.500 сом сұрап тұр, бірақ сатылбады дейді. Солық екен де сemiz сойышқа. Мұны бұ қанша болды ға? 70 мың болды дейді. Мұны қойларды қаншадан алдыңыз? Bunlar 11'den. Мыналар 11 мың сомнан болып тұр. Мына кішінекей қанша алдыңыз? Bu iki diş buldu abi. Бұлдағы 2 тиш. Бұлдағы 11 мың. Сіздікі ше? Бұлдағы 11 мыңнан болды ғой. 8 мыңнан болды ғой. Мына қозылар 8 мыңнан болып тұр. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка Нокен, Жалал-Абад, Базар Коргон жана башка базарлар тынбай тартып киргизип турабыз. Таргылуу канча болду ага? Tarık 60 buldu. 60 мың. Аласы 44. Аласы 44, таргылы 70 мың болду дейт. Торпактар канчадан болду? Эркек торпактар. 60 мың сом болду мына эркек торпактар. Саны қанша болды ага? Басым 69 мың болып тұр саны. Мына екінші сіздікі ше? 60, нарқысы 69 мың, 67. Мына уйлар қаншадан болып тұр? 57 мыңнан болып тұр мына уйлар. Сіздікі ақсақал мына сemiz. Қанша? 96 мың болып тұр сойышқа semiz. Охо. Мына қанша болды? 41. Тай қанша болды туған? Сатылбады, 50 мыңға сатылбап тұр. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка Нокен, Жалал-Абад, Базар Коргон жана башка базарлар тынбай тартып киргизип турабыз. Козлар канчадан болду ага? 10 миң. Мына козлар 10 миң сомдон болуп тур. Эки тиштүү эже? Тишим буза элек дейт мына козларды. 10 миң сомдон болуп тур. Ya mına atты aldın mı? Kança oldu? 90 мың болды deyip mına atты. Kançası eken? 3 асы. Mına tuğanдар mına 90 мың болды. Oho. Ulağı бар екен, салып көріп тұрып. Ulağı бар ғой. Жақсы екен анда ulağı болса. 90 мың арзан.
Muna koylar kançadan boldu aka? Koylar 17 ming, 10 ming. Muna koylar 17 ming, 10 ming so'mni boltir. Arqıl boldu deydi bağlары. Muna buqa qancha oldu? Bunisi. Seniki emas be? Bul bağısı bilib etken. Oho, ondan çoğun at keleydi atqa. Muna at qancha oldu tuğan? Satıldı mı? 129 ming oldu şu at. Ulağı var eken? Oho, çoğun at eken 129 ming oldu. Torpaqtan açıdan boldu eka? 27. 27. Bu kaça? No 53. Bunisi 53, narxısı 27 ming boluptur. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка Нокен, Жалалабад, Базар Кургон жана башка базарлар тынбай тартып киргизип турабыз. Канчадан бу, канча болду бу? Сатылбадыбы? Канча болду тай? 28 миң болуптур ушу тай. Наркы ат сатылбаптыр. Я, муну атты канчага сурады? 65 сураттыр, бирок сатылбады дейт. Сатасызбы, номериңизди айтып коюңуз, ким керек болсо сону коет. Номерин айтпады. Охо. Ya mына koçkalар kançadan boldu? Mınası? 36 mı? Егісіче? 34. Gisar bu mu? Mına gisar 34 ming boluptur. Mına buka kança oldu? 115 ming boluptur mına buka. Ha, YouTube'a. O, nark karası kança oldu bunası bu? 36 bunun. 36. Mınası kança? 25. 18, 19. 19. Kaçkası kança dediğini? 34 bu. 34 ming. 36, 34 şundan boluptur da. Ya, uy kança oldu aka? 65 oldu. 65 ming boluptur mına uy. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка Нокен, Жалалабад, Базар Кургон жана башка базарлар тынбай тартып киргизип турабыз. Акпатта бүргөндө мал базары. Мына бу канча болду aka? Şunu bilmeye kaldım da. Бааларын билбей калдым дейт. 65. Мына букалар 65 миңден болуптур. Мына туугандар 145 миң болуптур ушу бука. Охо. Чоңдон көрүңүздөр.